Hahu início fulang março tinangne Departamento Emergência registra paciente Rihun 5 atusualu ia Hospital Nacional Giri Valadares. Chefe Departamento Emergência Eldegar Lopes Martins hatu assunto neba jornalista Sira ia Hospital Nacional Giri Valadares dili quinta-feira loron sanulu resintolu fulang abril tina Rihun ronolu resintolu. Dia ia fulan março total paciente deve mais visita ia a emergência hamutu 5.802. Kusi total caso né caso se leve categoria mian se leve lolos tinggi mai dunia fatinga né hamutu 420 tapi mereka lolos se tinggi sini fatinga né no se leve categoria ambol categoria 2 categoria kilo né hamutu 2.133 no se leve la precisa mainnya tem que categoria 3 né lolos sampai laten ya centro saúde né de berbahasa nem hamus tu 3.249 jadi itu kuliah total pasien ini tamanya makanya sama yang ini 5.802 mai mati emergency lah mas baik setiap larang nih so nih ini emergency lah nih. Eldegar Lopes Martins afirma, husi caso sirne, baixa ia maternidade hamutuk atusat neng nolo recensia. Entretanto, paciente siranebe baixa ia medicina interna, hamutuk atus tolo balu nolo recin hitu, paciente sira cirurgia, hamutuk atus ida 5 nolo recin hitu. Labariko idade ida baleteng na ing atus nolo recin hitu, no labarek siranebe foi moris permatologia, fulang ida hamutuk hitu nolo recin tolo. Entretanto, paciente balung nebe mate ihu maka mate tuir dalang hamutuk na insanulu racing neng no paciente nebe mate ia salau emergency hamutuk na insanulu racing tolo. Konamba vítima acidente motor durante fulang abril hamutuk neng nolu racing hitu acidente kereta naik hitu no caso violência doméstica hamutuk naik walu. Reportagem Ana Rosária Jacinto Caia Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no farre tutang ba media social Hotu.